sifat nama nukung bayi. Makanya pun kamatu malah telo. Nah dia lingi akan banding mendukung baik ini. Manu mau aja kotanya tawan ustaz sih. Tengari gimana tuh tawan ustaz sih PW. Tengari na PW. Alhamdulillah Bu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Petani semangka yang bernama Pak Mamat tiap hari kerja di kebun dengan penuh keringat. Bapak dan Ibu kalau memang merasa umat Nabi Muhammad, maka jawab salamku dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam hobi makan mie kuah. Yang menjawab salam semoga berangkat umroh. Ibu, oh Ibu, nekila umrah, yuk kali. Boleh mungkin boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak salah satu anggota DPRD Kabupaten Majo, selamat datang. Yang kami hormati Bapak Camat Belawa. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, maka dalina tu camat tepat cara mematuh. Maka biasa kasih sile di wisani maka dapat camat pelik lah. Yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala desa lurah yang sempat hadir, kepala instansi beserta staf yang sempat hadir. Yang kami hormati para ketua majelis taklim bersama dengan anggota, imam lurah, imam desa, imam masjid, semuanya tanpa terkecuali. Alina Guruta yang kami muliakan, Dr. Andes Kiai Haji Hussein Malik. Sebenarnya Bapak Ibu mawarek kak masiri kak mak bicari waktu nasabak mage angke guruta ya kongke guruta to macarama madari dene semaka da ipam mulai puluh pegi jik jolo sisa nama tu macarama kisi desi ne semaka da pekuji carane papaje. Apalagi yang hadir juga alhamdulillah ada beberapa teman-teman ikada. Ya ada Kiai Muda Mahyudin, Ustaz Jusman, Ustaz Heril, Ustaz Haji Adiam. Ya sebenarnya yewe ya komelo mak bicara tahu masalah Pak disengen mata mana Pak disengen neneknya. Sek di bawah ukalangi, ukalatan resongkok nah. Tapi tanre na songkok na tahu Bapak Ibu deto nawat dimancaji ukuran. Maka da matandre ni songkok na tawe matandre tu ni Pak disengena magi paling na matandre songkok na pacaramai. Ang kedua alasan nah, pertama nasangi anak muda iya si kering, yang kedua iya ko matandre songkok Bapak Ibu ko tolo mang mauli iya kedua mo talo amani talo amani. Yang kami hormati juga mohon maaf saya lupa Alina Guruta, Ketua Forum Gemantik Gerakan Masjid Cantik Kecamatan Belawa, panitia pelaksana, panitia pembangunan masjid-masjid
Al-Ittifaq Abanuang dan seluruh yang hadir tabi tadam pengekak de utak peserta bersama dengan jabatata mudah-mudahan matu engkamana talu tawata amin. Iya ni Bapak Ibu 10 ni anang Rabiul Akhir ya tanyana Rabiul Awal nah ya apa tu nabita ijajangi di bulan Rabiul Awal jadi maga di paliasan naik to mamulu ngoga de to kan to mamulu bi apa Rabiul Akhir ni makukoy we. Nah aku ni perlu dipaham bedana antara peringatan dengan perayaan. Yaitu perayaan Bapak Ibu memang harus tepat waktu. Contoh perayaan 17 Agustus ulang arwah yaitu dia cocok ulah 12. Tapi kalau peringatan pada peringatan maulite waktuna patampulang Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Baka ya ulangnya ulah pemang angka maupun dengan kumamul. Iya mi matu narikotama ni ulah raja, dena na tumamauli asana. Aga pali tumami raja mani. Siaga waktu nero 20 bulan raja Sya'ban. Iya mi narikotama ulang ramalan, dena na tumami raja asana. Aga pali macara ramalan mani. Ya sinina to mata malabiki nenek sila surah malabiki engke hadir ya ibu oh ibu idi lo mamauli aga takatai telo pamae ne mana lu kusorana telo gari maki sina telo takatai nama simpo mo lina lo bawa ni pasai malit telo tabi tadam pengaka iya ko telo takatai mudah-mudahan angkatmu matu tawata telo cuma sabara ni ko digaga pantena ya rega angka si matu pante soko milisa na di gaga telo na iya kong kana tala tu sukuru ni apa magay agay matu ipasuku Bapak Ibu pacaramay yakin dan percaya sangat dinapay iya ko pacaramay angka pantina angka sokona agapi angka telona agapi angka ini tuh pawi tanahnya pawi tapi ya aja itu Bapak Ibu mohon maaf dek tua perlu itu ang pelona apalagi kustas ikadape dek agak tuh mah perlu yang perlu isa nami. Tapi mega to itu kono bikin macerama wi taliwa batina natalpok ya assalamualaikum ustaz ya waalaikumsalam dito ka carata ye dito gaga na ustaz tabi siaga tanon orang akahi pacaya kapan pakaroke kapan dito gaga na pustas si ini bawang isang yaleta dito gaga pawi bahkan biasa ya aku Bapak Ibu maka dah namoji itu di gaga de to nama rigaga cuma dia mega lihat bisi jadi pakasigi ya we lauki mamuli yang pertama tak perbaiki Bapak Ibu nawa itu tak niat aga niat kalau mamuli angka saya dicerita ia cerita we cerita berkaitan dengan niat angka saya ditahu Bapak Ibu remaja masjid iya remaja masjid ewe mata romanike mata namanike nolih kapar remaja masjid namo Al-Ittifaq kue mata namanike iya waktu na mata namanike natanamani kita pemetu rilalagatina manca ditinjak maka deh yeko mak buai matu manikeku kegi malupu buana melo kak malingi ustaz tanya ustaz ya tapi dia nama rigakung katumatu manike kebetulan ikro boleh anu kampung engkau ustaz tegi nasa matu manikeku kami nam malupu melo kak maling ustaz pakor kampung engkau ustaz irakui poe nancaji pacuka
iringkas cerita nama sijak letu gena iduang pulang mak buat tongan mapan itu ngani nangewe remaja masjid we matangangi na paning ang kepadangkangi pinri kutui tapi ngerai maka dawang kepelik biasa ni aku maka da kegi matu manikeku kami na malupu buana meloka melingus kasih na angkato si di kurmanike na bapak ibu liwat lada lupuna pada memang lupuna pantingnya dia bisa makan panting maga anita ni naswaya na melo waling ustase natira ni ustase waktu na letu bulan ustaz mak berisalan ni assalamualaikum ustaz maka ustaz waalaikumsalam magi tundi nasang alhamdulillah ustaz angka kasih mani ke emelo walingi unia kengi biasa maka daw ko kegi maluk pumatu buana mani ke ku melo kak melingi maka dia ustaz alhamdulillah terima kasih ndi iya ustaz nalane romani ke di metuje nu le kalipiki ni samito menitama napa nalini benena maka da angka mani kinalingi anak remaja masjid itu ibu rangi kopi kemudian aga na kira-kira iwala tangi maka de benena yewe ustaz sinasang aga je bapak na ini di tu maca cerita ku mimbara maka de kunawala kita di ceng iwala tui asa tak cau ni piare ro bembe ya waro kebetulan ustaz ka bembe na asa tak ni nasa piar bembe marajila da telingandri ali bawan ni ron anak remaja masjid alena mani bawang nasa jolo mana iya matu bembe ya lengi na piare tu mak bagi ga nak nato di nasa aja nah ali bawan ni melo geri melo balu melo piare alena mani bawang maka di ustasi ko maki tu pare taruh ni ali pure nange minuting kopi nange we remaja masjid ma permisi ni mat de maka dia ni tabe ustaz melo nak lisu maka dia yendi terima kasih angka tunasab bembe koryawa sek di komba ala niro masih lagi remaja masjid nasa tunga gaji nasa iya tunga ala niro ini mani bawang melo ki balu melo ki geri melo ki piara ini mani bawang maka dia remaja masjid alhamdulillah terima kasih ustaz narendri niro bembe lisu nah depan naletu bolana siruntu kato nak muda tapi tani anggota remaja masjid pak tembo-tembo mi kika tu nasa pole tu nasa pole kak bolana pak ustaz nasa mana ka pelik bembe malikui mana ka bembe murendre ki nasa iya na jero pikiri ki maka da manang ka je na mani ki misi diwalengi tapi malupu memang manang ka nalenga bembe sila binengang ni iya nangewe kalau lewe tanya remaja masjid tapawe cek kenyakna mapak kenyakna maka da cocok iya mani ke misi dia lengi ustaz ya lengi bembe sili binengan terpaksa lena jok ke pasabi lawah lain dan limana ni bobohang malini bontek malini teru malini lambaci apalagi masimpu lambaci malini jagung manis malini barende cening pada minggu kapan na tarisipu napa nindra motor rotasi natiwin nangi ko bulan ustaz letu bulan ustaz de panindri mak beresala ni maka lupu assalamualaikum ustaz maka de ustaz waalaikumsalam maka de lalangatin ustaz magi napan nang kayi sedangkan ko masigi mapak di mate sampai di mana pan nang kalome maka de magi tundi nasang anu je ustaz kada aga je angka nasa buah-buah hamilo waliki iya to ye ustaz yang kana je yalingi nalana mana de gaga tapa nakalipik itu min rirunangi bolana rusipui matar rupudangi benina maka da angka je nalingi anak ewe tungang kasih na jara wite jara tama masigi tapi angka je malingi aga ne wala tangi iburang masijak kopi maka de benina ustaz mana ka je pusila da ki bapak na asa ta angka nangi mani ke yalingi iya na romu polo dua mualengi si polo mutari si polo na sabak dene ule mantri mani tu mani ke aga jitu mani ke lupu ne nalini ronangi ronak muda iya nanangi anak muda padahal maka dia ulah ngatina mariawana sapi nalinga matu yustase apa megala ada buah nalingi iya na yasa bapak ibu sapi na tajeng mani ke si polo polaiwi mage salini na ya mako maturut to mamulu pakasingi nya ta koloki mamuli. Nah kemudian selanjutnya bapak ibu ia ros sebelum jadi nabita
ia rawatwe ya sengi zaman jahiliyah, ya sengi zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bukan berarti ia rawatwe ro deni semak baca tahu macam itu to mak baca, macam itu to maroki. Tapi ia rawatwe carana tahu narik kumelu imas sumpah alena matumi buai iro patungin apa na sumpah. Nah carana mas sumpah alena mi buai tergantung duina. Ye kota usogi agani buah ulawan na pancaji patu na panasumpah melau ni dalle alinga adisingang alinga asalamakan. Iya to sedang-sedang ekonomi na aga na pake ajumi na ukir mancaji patu kemudian nasumpah melau ni adisingang asalamakan umur malampi jodoh dan lain sebagainya. Iya kota parito kasisiri watwiro aga ni buah bahan roti mini buah da pancaji patu ina apa nasumpah melonya disingang asalamakan umur malampi. Kemudian ia ko malupui bapak ibu nasabak memang roti mi bahan roti memang mi ia ko malupui na bici ni puan na maka de puang tak dampe ngak kasih puang liwat lada di lupuku nato ani ducili na suali nasabak memang roti memang mi malupu mopi nabi cisir sidi po tak dampeng kak malupu mo pak pun na tua siswali capu mana do cili na pun na gangkan na malupu mopi nandri mana nih nasabab memang roti memang nih. Kemudian pada zaman itu ia rumah kun ibu mohon maaf digaga angke nah bahkan pada saat itu ia rumah kun hanya pelampiasan hawa nafsu yaitu naruka papas sebenarnya ketika ada acara maulid seperti ini. Ia naritu kami na mega hadir ia naritu makun raya depan ang kosa di ngurung tu mega borane daripada makun raya ia ko borane di semakada aga lasan ele to mamuli nasa loka galunge tangaswe nasang matin roka wani nasa matakoka kiki je pali mu puji ya po makun raya alhamdulillah ele arawing wani alhamdulillah hadiri. Nasabak magi tanranna Mario angka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Ibu deto nama pala. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada dusta di antara kita. Magi paling naki pasirimun di nama pala. Ayo kita bersama-sama berselawat. Salatullah ala toha, lebih keras lagi, salatullah ala habibillah tawas bismillah wabil wa kulli mujah Masya Allah, luar biasa ibu-ibu majelis talim. Iya ko salawat nan rele nih. Itulah hebatnya majelis talim. Macam salawat, macam mengaji, macam makasida, deni sama gosipe, deni sasi bombe-bombe ya, deni sama kandange ya, deni sama yokere ya. Nah teman pelada aja nah. Sama anak laki ibu ya. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal. Angka telo kasida 12 Rabiul Awal jatuh pada Nabi Muhammad dilahirkannya 571 di kota Mekah pada tahun fil. Subhanallah. Nika pasiro ambok na nabita Abdullah. Iyaro Abdullah tau malampu Siti Aminah tau matan resiri. Tau malampu siala tau matan resiri Nabi na jajian.
Ya, makanya orang Jawa itu ketika mencari pasangan ada tiga yang perlu ada tiga dia perhatikan. Pertama bibit, yang kedua bebet, dan yang ketiga bobot. Bibit artinya keturunan, magamu keturunan na yer. Yang kedua bebet, mohon maaf, magamu ekonomina, limpaan na moga, itu kan limpah kosong. Nah kemudian bobot, bagaimana pendidikannya, bagaimana akhlaknya. Oke. Penguluta Abdullah tau malam pusiala penguluta Siti Aminah matandri siri nabi na jajian. Makanya sikannya ada na tumatoy maka deh yeku maka singi ambok na tawe maka situi indok na totone itu na naik melo masalah. Akan tetapi mohon maaf yeku ambok na makalasi indok na palagang totone itu na naik melo imadeceng melo makasing. Maka dari itu tomatoy iya tu kalukue buana kaluku narik kubuangi dek nama bela pule kupuna. Tapi angka kaluku bapak ibu yakin dan percaya mabela kubuangi aku punah 3 yero ye kongka kaluku macopo bulu narap bacet dek na buangi buana aja musapa kuryawana sampai ku pasalu yarega kaluku mak birisalo narap ko salo ye kubuangi aja musapa ku punah mali ni itu ama kumatero langit madari tawe mohon maaf ambok na baco indok na bace magi na anak ustaz lopo magi mali iparapa ya ko pasantring pada ya iparapa iko TPI ya jadi dia tidak menutup kemungkinan tutup biasa-biasa mito matuan na ambok na tapi magi kan nancaji pakafala kurang anak. Nah kemudian Bapak Ibu Iyarun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naparilalanna tampuna indokna napi 2 pulang mati ambukna ya sange Abdullah. Kemudian umurnya 6 tahun mati si indokna yala ni konenena riasan Abdul Muthalib. Arwa tahu mati si nenena riasan Abdul Muthalib yala si amurena riasan Abu Talib. Seandainya engkau anak makro bapak ibu aku tamputan oleh makan lagi anak-anak aga ya patula-tulang kanan nong rimatina ternyata ada hikmahnya ya ronabita dek gaga dosana ku tomatuan dek gaga dosana ku bapakna dek gaga dosana ku makna tapi engkau perlu dipahas na tonton nabi kengkah hadir iya ronabita dalam riwayat watunna ijajiang de pagaga tau pada lomona makukewe apa biasa narampe guruta maka deh omro lomona barasinga mi penguluta Siti Aminah na jaji nabita bayangkan barasinga mi makan asying angya ya aku tidak apa kue buwe luar biasa pura si sulak mata tabula sih napa tuh digora toba na pura dena ikan na sitang jadi sih ini ya sang itu bak tu mana ternyata penguluta Siti Aminah engkau wiridna na baca ibu oh ibu meki ke mak guriri meloki tak kalingan rupa melo berarti belum ngopi memana tak kalingan ni uiduhu bil wahidis samadi min syarri kulli dhi hasidin ya na baca penguluta Siti Aminah jadi kong kato monrodara engkau matampu ibu-ibu tak baca ni harus tamalkan nih iku guru ta biasa tambah itu maka dai iku puro ko aga sana majenne untuk sempajang isamu ala iro capak wijinne nguna pemusapia watamu mubaca alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur 12 tahun tentu apa nih Pak Ibu yang kalinga tapi dia merigaga yulangi maka dia ronabita ipak guru ni dangkang ipak guru ni mapiara bembe jadi memang ia tu dangkange memang sik di akacir ku nabita cuma maku kewe tawe madari macabami pawe makada dangkan nabi tapi madari dek nabi gawe tiga je ya dangkan nabi ya sange dangkan nabi betul-betul jujur ya aku tahu sisa mohon maaf nasang alina dangkan nabi ia ku lambace na balu ia ro lambace makasingin na tariyawe na tariyawe ro masalah ia ku dangka nabi ia ro masalah ia na ritariase
itariawa yero makasinga yero ya sedangkan nabi. Tapi tanya tu dangkan nabi bapak ibu narik ko yalliwi agage misalnya 10 sabu napa ibalu asira sembuh. Tanya dangkan nabi sanero aga pali dangkar rogi. Dangkar rogi misalnya ya. Nah kemudian yero nabita mapira bembe. Jadi sek ditutu akka cira ri nabita narik ko mapira bembe ki magi ro bembe bapak ibu. Iya ro bembe luar biasa piara. Ipanrei mak bembe dene panre merangi igat tangi matu layolo melo mundur ipa munduri melo maju. Jadi luar biasa tuh bembe. Bahkan Nabi Muhammad SAW rosak barak na pura na lalu bembe na sile na panarate waktu na narate aga na fiko na capu campak mi bembe na Nabi tanapa na kuda maka dabai puru kak bali mutaru. Seandainya kapang idiom maknai pura siya kada-kada bimbi ari nang igukeng. Tapi Nabi tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sunnahnya. Ada 7 sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sunnahnya Nabi yang dari itu selalu melaksanakan sholat tahajud. Ibu, biasa mau masang pajak tahajud? Alhamdulillah. Pak, biasa mau mata tahajud? Mate dodo misesa. Detonoto mi mata raju. Apa keistimewaan fadilah yang namanya salat tahajud? Ya dari itu doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya diga masija ijabah parilla donge. Nah kemudian sunnah Nabi yang kedua ia dari itu melaksanakan sholat duha. Biasa matoki masang pajak duha di bu. Alhamdulillah. Eko joke laki tadara joke laki tagalunge, joke kantor asem pajak duha ki idi. Aja na talo mak beli bola mak kita tu mak domi makan dan mak gosip asem pajak duha ni supaya malumu dalik tangka. Nah kemudian selanjutnya sunnah Nabi ta ia dari itu memakmurkan masjid. Ya pada nih wenang wena sampaikan itu matotai iro masigi perlu jampangi iro masigi bapak ibu dene bangun bawah mi pada macanti nih melo pelisati. Nah sabak salah satu sunnah Nabi ta ya dari itu tori angke mak beri jamak khususnya idi orang ewe. Nah iro masigi ku jampangi maka dia Nabi teman bana lillahi masjidan bana lagu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masigi nigi kita malai sarang masigi murusuk masigi jampangi masigi rimbagung ngi bola rilalang na surga. Nah kemudian sunnah Nabi ta selanjutnya ya Nabi ta selalu dalam keadaan ada wudunya toria angka jenek Nabi ta. Jadi makanya Bapak Ibu pemeloki mak baraka meloki malomo pang jama-jamata to sahakang itu yang jenek ta. Apa itu jenek Bapak Ibu pole matu misalnya matinro ki kowani na tappa mati ki na salabit termasuk mati sahih. Cuma mega to maku kewe kadangkala alena wad dini sebenarnya mak jene tapi dia panau jampangin 3 yero ya komero mak giri manu biasa komelo mak giri manu manu mina jene ki alena tamak bajaju padahal ini mak jene ipacingi mi manu kemudian kega pero biasa narik ko misalnya mak guncing sebenarnya makasih ko mak jene ki jolo makanya tuh pakap salongi biasa na sempro jolo ului supaya magi iya romatu nange eweluat tamakat doi wat dingi malam mak termasuk toni nareko mate pakanuku ki itu dianjurkan mak jene ki yoro. Nah kemudian selanjutnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia naritu tori angke mak baca Al-Quran tori angke mengaji mau nih hacik dek mani bapak ibu ibaca apalagi kupura ki mas sempajang mau cik dek mani bawa baca yang penting mengaji ki. Nah sebab mage iya ro akurangi dek na pada kita lengi iya ko kita lengi ibaca wadi jaji ditolong apalah iya ko kurangi lolongan apalah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun nariko ibaca kurangi amma ko ing kalingi supaya lolong aku rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iya ro kurangi mancaji obat wa nunassilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Makanya kung kata magalak tu mengaji, magalak mak baca Quran insyaallah mabele boleh dilasalasa.
terutama yerola saati pak yero ati itu pak ibu ay taliwat-liwat tu koti malasa ye koti na tawi malasa macawe tawi makere-kere tu mak bicara itu majanang kaling mage atina malasa ye koti na to malasa ina tu nakan na tawi lasaati siriati padiati jaati tangriati butaati bali bolana mi matu malli oto alina malasamu bali bolana mi malli motor be alina mak barasanji tabi bupa ye ko malli bali bolata motor na de patulle idi malli motor ang kamo di tak tabatta ni hele na jo talli supaya mage ko meka de melo ka jo kalau singkang pace ka maka de jaga hele kada tanano ang ka hele ko aru kasina ko maka simetin na tahu. Nah kemudian selanjutnya sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia naritu nabita tori angke membaca istighfar astagfirullahaladzim tori angke toba nabita di dalam Al-Qur'an wa ma kana lahum mu'adzibakum wa hum yastaghfirun Allah tidak akan menghukum hambanya selama hamba itu masih memohon ampunan. Kemudian yang terakhir sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah harian ia naritu angke tori massedekah. Jadi Nabi bapak ibu cedek masih dak kasih ya putih di umakna ye ko masih dak kaki cedek mi belok kimi te buktina ye ko tama ki masih ye ko isapai ko di celengange tega mega di sisa buene di seratue yakin dan percaya mega di sisa bue onro to hamatu mapangewangi mangadu di seratue maka da magi je na masija itama suruga di sisa bue daripada ya sedangkan ye kokolino matandre ang kaku ternyata ero pas sebarna ye kokoi masigi mege di sisa bue daripada di seratu sabuh. Nah kemudian selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tema yang dari itu mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam barasanji Bapak Ibu narampe penguluta Ja'far al-Barasanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matan risiri nani amaraja apaka tuna ale Nabi Bapak Ibu matan risiri na yaroto mata poe musti punai periasangi siri na sabak magi maka di Nabi al haya'u minal iman malu itu sebagian daripada iman jadi to mata poe itu matan risiri. Abu Hasan Al-Mawardi membagi sifat malu itu menjadi 3. Yang pertama al-haya'u minallah, malu kepada Allah. Masiriku pun Allah Ta'ala dari kulina sempajang. Masiriku pun Allah Ta'ala dari kulina puasa. Yang kedua al-haya'u minan nas, masiri di padana rupata. Masiri nariko terlambat lo kantoro masiri ko terlambat ilo sikola. Dan yang ketiga al-haya'u minan nafsi, masiri lo di alena. Masiri di cilina na rekodena fakir marengkalingari anu puripung Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Kemudian ia sifat malu Bapak Ibu Nabi matan resiri ia tu ya sange sifat malu sifat siri angka parupana. Pertama matan resiri, yang kedua mega siri, yang ketiga makura siri, dan yang keempat mapakasiri siri. Matan resiri pada Nabi matan resiri ia Nabi cede mi colo biti na liwat ni sirina ya apa di colo ni mega dia to masiri. Yang kedua kemudian yang kedua angka to mega siri ke gaya mega siri ye ko ipakasiri nangga biasa mi nasabak magi nasab mega musiriku. Kemudian yang ketiga angka to makura siri ia nama kura siri nariko mi gua ipang kau kang ia wat dinge pakasiri biasa ijalo lampe maka da iko je demeto gaga sirimu nasabak magi ang kenange sirina cede tapi ipakasiri si capuri. Kemudian yang keempat angka toto mapakasiri siri ia mapakasiri siri Bapak Ibu digaga melo mewe si bawa ia kolo to botinge tolo botinge ni kana saya wasiba na sayano na sa ai dewe wasibawa itu mage mapakasiri-siri maka damang katusi je nasa we pura ka sibawa lo botinge 10 2 rupan nabi paku bosarain na coba manang masiri kami wasibawa nono kasih nasa matu aku yawana tarungangi ala malay nanri muhamma pada bulu na latimojo nanri na mak bancang itu gore-gore tak bulu-bulu karuko masiri kami wasi bawa ayana yang sama apa kasiri-siri. Kemudian sinatong talabikeun ka hadir ieu nabita
maraja apa ketuna ali ya nabi tadi na sombong makanya si kanna ni adan na tumatuay makada pusipa ina pajewe nale mariawa malada makiguna rifadan na rifadatar rupatau aja mu pusipa isipana manukomba tadam pengaka sipatna magi ro pajewe pa ibu itu pajewe malamak mirutu tapi ya ko degaga paje mo maga kasina barobo asal degaga paje ai dena enak guys maka burung kita we degaga paje ai dena makanja besti jadi mesti angka pa paje makanya itu paje masimpomi seharusnya ini pada tukir paje mas namoni hade to soge namoni hade to macanti tapi maki dulu nanti pada datar bapak nah kemudian aja mu pusipai nasa tomato sifat nama nukombai magir sifat nama nukombai bapak ibu itu sifat nama nukombai pertama mohon maaf cekindi-kindi sadam pengeka yang kedua sifat nama nukombai melo yaseng ketiga sifat nama nukombai mapadiati keempat sifat nama nukombai mangoa macicini meki mita tabi tadam pengeka kita meni nukombai ye kode gaga manulai kuro rebangin anak watuna nama telu lele sapa manulai madu asang ye manukombai cekindi-kindi yang kedua melo yaseng teta ni gari ko matelu asal matelu manukomba alena matelu melo mana bisa gigi tokoto ikoto telu no aja nanti maruka ada misi bana manukomba mapat diati teta ni ko mangarangi napaki matu mak dapi-dapi kiri ni buluna kemudian yang keempat sifat nama nukombae macicing toba ni gare tete nono ni matu anak na yalingi bandi mana sana sama tu denule porai ya lalu mana ngiro to angka madu angke mak dapi sifat nama nukombae makanya kung kamatu malat telo nah dia yalingi akad bandu mendukung baik manu aja kotanya tawanu stasi tengari jema tu tawanu stasi pewe tengari na pewe alhamdulillah bu pak aku shopping silat tak ni bola panting podang enak nama tu aku ya kumakura di mu matu de tu mo siri tu lobana balu tengari tawanu stasi insyaallah Bapak Ibu yang saya hormati inilah yang sempat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Anak perawan cepat menikah, ikut janda kawin dengan duda. Bila ada kata dan gerak yang salah, jangan disimpan di dada. Bila ada sumur di ladang, bolehkah saya numpang mandi? Bila ada umur yang panjang, bolehkah kita bertemu kembali? Bale baulu na bale tasi. Sekian dulu dan terima kasih. Rango tilolo na picu terasi makoni rojolo terima kasih capu mana tu taloe. Wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.